Il faut vraiment que tu vas franc avec nous-mêmes. C'est vrai, le passé a été consommé. Et on ne peut pas changer le passé. Donc il faut que tu reviennes le passé. Il faut que tu fasses kuba dans le futur. Niyo souci yacu twebwe dufise. Birababaje cyane nko kubona umwana azira ibyaha by'umubyeyi. Ibyo twavuze icyaha ntikirangwa urubyaro. Turakeneka ko abantu baremuka, abantu tukamenya ukuri, hanyuma tugahumurizwa. Umuntu niyo umenga icyaha kirimo kiramukurikirana, kandi kuri icyo gihe byaba umwana atakintu na kimwe yarahazi kirimo kirakora. Le pourquoi est-ce abana bagomba kuba victime y'ibyo batakoze? Nibyo dushaka kugira. Turakeneye ko abana b'impande zose baruhuka. Tukeneye ko abana abuzukuru b'icombero bikorera farde ya sekuru. Sibo ntibaganavuke n'abana biwe hari ibyo batazi. None bashobora victime y'ibyo se yakoze? No. Il faut que mu gihugu cyiza kigerwa n'ubutungane, reka umwe wese ahanirwe ibyo yakoze. Hanyuma umwana yitegeye, kandi abantu basubire kumwinuba ngo ni kubera ko bavuka kuri ekafrema. Oya, globalisation tuyihagarike, gufatira mu kivunga tuyihagarike. N'abandi benshi turakeneye by'ukuri yuko abarundi tuva mu gacerere. Sekata ni nyinshi, tuve mu gacerere, abantu baze baturage igihugu cyiza, batubwire, hanyuma dusigare twubaka igihugu cy'iteka, igihugu by'ukuri kitarimo injyane z'amoko. Babire by'ukuri abana bavuze muri rya myaka abicara n'ababyeyi babo ku meza, nubwira bavugane yari ngorane. Turakeneye yuko abana babo bavyeyi baruhuka, abana b'icumbi bakaruhuka vuba. Nta cyaha abana b'icumbi bakoze. Twaba turiko vrema, twaba tugombye kubahora ubusa, ubwo nibwo bari ubutungane. Ce sont des innocents. N'abayinocente. N'abana babagiye basirikare barimo, none bagiye muri kamaje batwara n'umwana wiwe. Twige kureba ku gutandukanya, n'ukuri duhumurize, bamenyesha amakuru muhumurize abarundi. Twige gutandukanya by'ukuri iyo ngeso ya kera yadufashe yo gufatira hamwe, yo kumva umenga abantu bose ni babi, abantu bose n'abicanyi, tuyihagarike. Iyo hemorrhage tuyihagarike, kandi nibwo muzodufasha tuyihagarike. Icyaha gihanirwe uwagikoze, kandi n'ababikoze tuvuga ati nibasaba ikigongo barundi, nta kintu. Nibasaba ikigongo barundi. Twifuza ko abarundi by'ukuri batahura ibiba byarabaye. Ifo ko dukupa uyu muzi wo kuguma tuva mu masikle y'ubwicanyi duca ako karanda, hanyuma generation zizoza ziyo mu gihugu gitekanye kitavuga mu bwicanyi butagira aho bufatiye, bwicanyi bwo kwihenda kubera kuri mugufi uri muremure nka kwica, kandi atanumwe yihaye yiremye. Twese twiremye. Nisanze navukiye aho navukiye, nk'uko wisanze wavukiye aho wavukiye. Nta shusho wagize. Iyo ugatashusho wagize, nta muntu n'umwe akwiye kuguhora shwa icyo uri nawe uri, kandi ataruhara na rumwe ubifisemo. Ariko turakeneye kweri wowe yizera akavuga ati jewe nari muri bijya bintu. Nasimba nariye twemere.
akavuga ati ngiye kuba mwabibwiye jewe ndagenda amabwire rero ukuri yoba dufashije rero kandi tugaca tumusengera kabisa tugaca tumusabira ku Mana ati Mana ndamubwire iherezo ryiza kabisa tararuha imitima y'abarundi kuko kuri nta raporo n'imwe utumva simbananiye on ne sait pas ce que je ne sais pas ndabona mu maso moi j'ai besoin de voir son péché simbananiye kuko vraiment nta nzi no bavuga ko je franchement nta nzi Chiko nari bwambeho navuze izina rikavuse noma no bamenya gute abantu bamwe bari batanu bavuze mugabo turakeneye umuntu ufashe conscientiza umuntu ufashe tukuri kubwira abantu nta gwango turiko turondera yuko boro usigira umurage mwiza twebwe tutari bwavuke twebwe tutari tubizi n'abari baravutse hari n'abatazi n'ibyabaye wanashaka kandi bari baravuze parce qu'ils n'ont pas participé ni muri planification ntibarimo nicyo gituma tuguma ngaruka kahandi nta bwoko bwica